Java mala business yoleza ze mulimi lwaitumira papira lwaitumira kakuli mulimo mana wa lukonisa kweza zeruyeza mane niku kweza zeruyeza kama zo haluna kinenti bitumesomwe ndi mtaluseze chaba kuli kwanda fela rais enpundire kili kama nzemze mulekisa fa shopping kibupi wa mwanja gaya upibwa mbonyi ya kugaya breakfast rora meal kuna kazole kusafa kubya ate ni rice okay so likutwezi babuhi balona kachino lwenzi ni bo precious kwan kwa ka grave o memu ikutwezi likaze balekisa kuna ni vupi kimifuta futa wa mwanja breakfast rora meal kuna ni rice cholo chomi hamu benino na hanze rukena kabutungi ma business yabona so nikala kaza kuziba kuli nimkalile lili business ya mina nge business ya rice ni ya vupi nikalile mwa 2004 kalile mwa 2004 kona kuli nini kalile kataba ya kulima ene nikalile nilimile silimoseo ase nilimile silimoseo senikuta seninga tumbonito akakabuka kala kuli enska is a handy seninga tumbonito akasentu parking akuli tubefe atwa sicho kona monuli inezi asentoli malwa bubedi 2025 kona monenito ngera tumbonito kala kulexa kuminu safateni kakainyani kuli nango nitu safateni akune ngoni kutata wakulima ane lungile fera tumbonito ale kuchaka fera tona ndizo mbona kutata wakuli alutolima sulfumana kutata wakuli chwale lukona kulima chwana chale kona sento tulekisa fo nikutonga kukashe nikaleka kamukuvea kakamukutusatusa kona solutoka ape kulima sincha solutolima sincha sento kala kulekisa ngambonyi ale mwamsherukela tulekisa mwamsherukela sen bona kuli kibete anikanga ngambonyi akayale kulekisa mwamsherukela niye mukugaya kuvea mwamameda kuvea mwamsherukela hapi kulekisa senbona kulichwalo yakona kunitusa kateni beta kona monsen bonera sani zile 4 2026 seni hupula kuli kwa kulima kwa kakwa niekeze kwa teni rice seni ekeza kwa teni rice kona rice yomubona fains kwa mulaho kona moitezi business ye so kuzwa nembo yakutine mkalile mwa 2004 so kuzwa 2004 ne mtro pumula pe amtokala konji mwa 2025 mwale kuya kama neni utwela mone mtro batiki no rutronga pe atumbointwa nuruska kana ko 2025 yena nikalile kulima nuruska kala business okay so alutro inachwalo kona mulutro limela 2026 chwale kona nitokala kuyeza business alright so luboye kuli for seneste kuli mukale business mkene ma business yelu likisikamana kana ne kuli kitaba fene mulata fera ya kulexa mboni ni rice kapanji kifa kuipiliseza kapakisikamani luli seneste kuli mkene ma business osnesti siku nikene mwa business kitaba ya kutalima banana kwa likolo kulika kulimane nani yomuhulu yomu yanaweza kuinaizi mwa grade 10 foka na koyo kwa sababu mbona kulina kataze hape kwa nakenela kwa kuzwa kwanu kuya kwa nakenela kwa Mungu trades kikukwela so se mbona kulika ntitaba ya kuina fela akiyende kikokunde waiza kwa tense nsesi kona kutseza mashereni kuli at least banana bakona kutusela fateni okay so kutalima kuli momo luinzi kimwa town plus ne mwambaza kuli kulima so kaufela ni rice ni vupi bomulekisa mbonyi ko kuzwanga kafa kimi nabaitimela kapanji kuna nzemze mu odanga cholo nitusanga
kulima na mungi ni kubata ba piecework kumilimela kunilimela sulu inge fataba ya kukekela sikakuli luna likomo so litusanga likomza batu zoaze lukekelela and then kono nako yale ya kuchala kiluna vanyu baba ichalela batafela batu omuntu sana niwona. Alright, so kubona kuli kuzwa from kalezi kutofita kacheni kubona business yelo li inani profit loli kakuli nabona tundamo loli batili at least kwatenu na chwalo akuswani mutu ya inzifela alikuwa nukupalelwa kufumana sakucha alikuwa nukupalelwa kufumana saku fepsa mabasi mbona kuli kuna nibona kuli inzi andeka kuli zemu izene nipalelwa kuyeza nalieza wakona kuzeza fachwa. Okay, so lubulele kuli kisi kama nsisi mipanga unique kushutana ni babamba baya za business ya minayi kanake kuli minali teko za mina zichipile mulekisali kazenga tafate kwe chipile kapa za mina ki quality alinji ni kwa bupi kuna ni quality ni kana za mina ki quality kibobu nde kufita baba mkapa kisi kama nsisi katisa kulina nikone kusiya baba lekisa bupi babamba ni rice nikone ifa ya kutaha kumina kili kama kana munanika muhelo yende liteko za mina zinze hande kapachwana nikavulera likazepeli kusavisa ulu liteko fahalimu and then kuzwa for business kiwe na mungi kama wa muhelela batu. So kinto kiliteko kono kubeya ni welcome kwa sichaba welcome kwa sichaba kuziwa kwa mbola ni batu. So nafofa welcome onafo kana kuna ni baema ke kuzuka kuli nibona kuli sena ko ETF se mwizi mabisi kana mpangire kwa 10 ma customers baba za kuli fo baba tela fera bupi akona kuli mwende kuna ana bana nini fateni bazi bafya ni kuli noleka ko kuchwana fo baba tela rice bazi bafya kuli Alright, babuhi baluna luinzi mwa tukisoya kwipyanga mabulozi kapayona entrepreneurs kona masiku wa musike mwali bala tukisoya itanga labulalu ni labulalu fa Top Star Channel 120 mifa Facebook likepela luna ki Bulozi TV amka fa Facebook amka ngola fa kuli Bulozi TV kipeto mulufumani mwa watu kisoya ni tukisoza luna zemka ofela so alukene ni mama kakukena butunge ma business amina alo ambole nkuli matata ya lusikelo eza ulufa matata lowe kuli mwendi nani batakena ma business mo ni batakula rice ni nani batakula ni na bupi kili kama nilikaze mkona kuneleza zenso na kuitukseza nsikakena kale ma business mo zamsonela kuitukseza ma business mo mwendi kwambola kuli no ma business mo au kena mateno sana kuituksa kuli kunani profit engata kapa kunani matata acho na nchwana kili kama nilikazari inge business amukala amsoneli kuitukseza kuli muveni profit yetu na hulu musonela kuvanika profit ona chwalo ka size hainyane amukatunda mena kuli muveni profit yetu na business ya mina haina kuzama ikava slow. So musonela kuba batu baba batakuli business ya mina yale mwikale hainyani kuli zemweza zale kuli batu bakone kutabela akuli batu sebatabela ngahulu kiteko hainzi kwateni hande iske yepa hamya hulu kona ikaze baba tanga batu kona ntu emsonela kuitukseza yo kuli batu abata mwabamuhera hande niteko baifumana kuli inzi hande chole fata bainge ya kulima kulima isonela kubani musonela kubani witukso kwa kulima akikuya fila kuli nana fana na yani olima kakuli kazeto kwa halanga kizengata so likazengata zale zeto kwa hala litokwa kulimina mwituksize munanika peni chole haiba njikuli amuna kapeni kana koyo ikamikata za njimo manefu kumuhamuna kweza hande sinani bulezi kwa makalero kuli lwa pili hane nikalile nini sky za hande
kono hantro kuti ali bakala kuino ntrole muhataba yakulika nti hani koni kubereka ni nozi nikona kubereka ni kwitusa babamu kona mutu kona kweza kona kukwanisa kakuli zelwe ze skutaba yakulima kimabote baba ngata babulyanga kuti bazoshwa mabote bale inge onafatwa na watu abakutuzi watu kuli faba kalukeha nto teko zizi mwatasi kono mabote bao twire chwale kona kuli nebe luna fakulima fala haba mtoka kulima msone yakuitukseza kuli semu kaeza kisifi hamukakala kulima kona somsone yakuitukseza kulima kokunde kilika kaufera hamwenzi nzona pa ukaufi chwale halisiyo kona kulima kona kumikataza soko mulime angaika kaya kwintalima kulimo kumaka grave waluna amasimu soko kokulimelo angaika kaya kana kwa njere lofera kafaka panji ape kuna na ape ma cost ya transport fatena mane ate nge rice anilimelangi kwa njere lokwa okay kono mbonyi kwa pati okay rice anilimelangi kwa njere lokwa rice ni ilimela kwa namshakendi okay kona koni ilimela mwali bala uzwamane manjerero ale anamshakendi ali mwakena kabocha inyani mwashetu muka so mwali bala mwali kwa mulimelanga okay so njoti batosana kuituksa kuli no business isana kuba ya kupupula ensha plus matata ma cost tuksa limisoka fani kuveleka ni baba ensha okay so luka tabya kuli mkone kuli tafisa kuli kakwe na uplan lwambwaza liteko nomba kuli no kamuhelo neliteko so liteko za mina zinstran fa shop ya mina fa liteko za luna inge rice meda loza 120 okay 10 kg 240 amkaya kwa station ngafumana kuliko na baeza 10 kg baeza 250 okay meda baeza 140 za soto matu paper ntona toto matu paper to toto nalutweza nga 10 kwacha okay and then kuna nito toto lweza 5 kwacha okay so kakuli kuna ni batu baba mbale babaeza kuti abakwanisi kutonanula meda kapa 10 kg okay kona lulekisanga to toma 5 kwacha nitoma 10 kwacha kuliyasa kunanulae wakona kulekela to wakona kuleka to okumwendi muntu ana hande masherini kana koyo mwana nakamtsoya kwa skulu so aba ona ni 5 kwacha wata otoleka ka 5 kwacha toto yo apera mwana hayo waya kwa skulu asabata aholo kwa sister sakuli lulekise chwana okay insha all right and then bupi kuinzi kwa mabukai bupi bwa luna luna ni gaya meda luyeza 35 okay ya gaya okay and then 10 liter lubabala yona kutiki 10 kg okay luyeza 70 kwacha okay and then roramio yona luilekisa 50 kwacha okay breakfast yona yelweza 55 kimeda yen okay all right va vuhivaluna selofita kwa mafelelezo a tukso ya luna mi konoruska ya kaleluka kupa vo guest valuna fa vo precious bakone ku mwendiluvulele kuli kuna nibaye vainzi kwanu ingemi na mumweza business fa nenutwa ni mbulela fale kuli fa kuipiliseza plus ni kusaina fair manzo ya mina akona kubafi kubaye baeza kuli vainsfera kwandu wakunaze baeza aluzika pamwe ndibalitezi kuli babata kukena msebezi mwa muso aluzibyande manzo mkona kubafa kiafi yakelezo manzo yaka akiamangata hulu konuni batakutusa fera bana baisi baba inzifera fafasi kuinafera kulila pazula la kulikela fandu hakuna zoweza nebesesikana hakuna nebeleka piso ikikoweza kikokunde kibeta babate mukwa kwa kukona kuzwanga farapa kuli bayo Lexa to kulexa
kuna ni vatu babamba baiza kuli amuka batalimira banani mabasi kono haba inifera famalapa bakona kuzwa famalapa abona mane kuyobata nebere tumwanja toba ombeka nga twale kuyotanteka kwa msika bakona kubata likazengata ngata nebe tundongo kuyotanteka kwa msika taba yakwina fera yakataza lukabiraira nga fera bana babo na bopepo wanbona mwabona bale babirika abantusi kanti kuitusa kiwena mungi kuitusa mokuswania kubatira kuitusa iske kuinafera halu inafera lukabiraira abantu mana sini batu nikubiraira nga taba ya mbuso kuti alikaeni alichipi likali chipe wena wali kunna mafera nacho nebe alikachipa ukazile kisakanyi kakuli kule kasika kikubata mali ali aluka aliberera kuli konji seo sikaseo foko fumanera yaka kutambeka ukafumana kayaka kutwamana ko yachwale likalikati alize mangi kafera uziere hile mo utwela wena munkuziere ha ni baba munibona kona mubaziere hezi mwindikona manzi yaka ya mafererezo yakweleza ba okay. So luskafe zakale maizanga ma services yala kweza kuli mwindi batu bamilize za fela kapanjimina mfumane ya fela unafaka pa maizanga yala kweza kuli batu bamilize za mwabaiseza raisi mwabaiseza bupika pachwana kapanjimina mu first station baba bata batoka factory kafa ona chwalo nani ma customer baba mwabaizanga kuli bapale lwanga kutanga ngeze swana inge bupi aki baba ngata baba lukuru ile baba zanga kuli babulere kuli bataye fera direct kuli ni batabupi ahona bakona kukulizeza fera phone kuti neni batachwana munani chwana neni batachwana kantina luma banana kapafo kumbabula kuli nata na milumela shereni na luma banana okay. Alright, babuhi baluna nasepa mwikutwezi kuinafela kwandu akiona nzira kakuli batu nibona bapate ile babasana kumitusa baobe mulitezi kuli bamituse nibona bapate ile basere kubatamale ona yao yombata kuli bamiferuli yao nibona kone yabaye ko bata so kuinafela kwandu akintoende alu ipyange ne alu keneni moni sinamziba program yaluna yeki entrepreneurs corner so kikuipyanga mabulos nakuna kuinafya kikuipyanga kukena mateni kubata mali cholo mali abanje konala mina kibina basana kuba basana kutusa batu so litumeze rofitire kwa maferelezo atukso yaluna muske mali balaki fat top star channel 120 makona kulufumana ni fa Facebook amkangola fa kuli Bulozi TV so anze rufelize chwana manzo yamina amafezo kwa babu hivaluna kiafi anfitsa fa witumeo alsimu nkona kubulelewa kulikuwa batere kumina wabatereza kihande kuitukseza kuyeza libakala kulinge luna batu bese bahuliro bafita luna ni mabasi atokwa zale ni zale baba mumane batokwa kuyani kwali kolo so kwazo luswanira kweza kuli luitukiseze kuli bana baluna lukaba babalera chwani bana baluna lukaba pesa chwani bana baluna lukaba isa chwani kwali kolo kona likazo luswanira kweza mwa upilo Mfitsa witumelo ko baterezi litumeza mwindi makona kutausansi chaba kuli mwindi baba atakutoleka kwa teni raisi vupi mwindi makona kubulela fo mfumaneha mwakona kufani namba ya mina ona chokuli mwindi bakona kumiswala fateni ahono baba baterezi kolfumane alfumane afaka graveo ka new market pon ko kufumane anga fresh kona kolfumania kuliwaba lutokwa hai banji balubata bakona kutorufumana napaka graveo nafa kantemba kaluna katali mezi mwa mapazulelo alizazi and then number hai banji kuna mukalutokwa 0972443960 kina Precious Mbumwae abuyi baluna litumezi lufitie kwa mafezo lukakopana fa episode tatama neli na wamina Mike Moya minili kozo.
Bulozi TV is the only commercial